division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip VANKHUA hilongai thlang Serchhip District Election Officer Kumar Abhishek chuan Serchhip bial-a Assembly by election neih tur chungchangah Vawiin khan Mizoram Peoples Forum MPF Serchhip District hruaitute a kawma he hun hi General Observer Lokesh Kumar IAS pawhin a telpui ani Serchhip DC meeting hall MPF hruaitute a kawmna huna hian District Election Officer le District Borsap Kumar Abhishek chuan Mizoram hna thaw chhungin tun by election hi inthlan chumli a buaipui na hani to thu soin chung inthlan kalpui to zonga chuan MPF ten thatakin inthlan na buaipui tu te han chanpui thin ti ataka a hmu thu soya tun chuma by election kan phachon me ka po MPF te thopui na han be se thu soin chutianga ta na thopuya chuan a som boka model code of conduct bo chiat na thleng an ria chuan rang taka shil she thin turin a cha bok he huna hian Serchhip bial by election nei tura General Observer Lokesh Kumar IAS pawhin khwale tui tu point election lai dan bo chiat na an mu te C vigil application manga an report reng thei thu soya MPF hruaitu te le an member zong te C vigil app mang war tura in shil dar turin angen bokani hein komna hian MPF Serchhip district te hi an president Reverend Zongmun Moi chuan a hova an secretary pu ar sang ming thanga chuan an malak to na sang te atar langa MPF district hruaitu te chuan malak an tumdan tlang pui te han report ve boka vote hak nia mo an lo lak ve to sang te po soilan ni in chuta duty tur te chu training pek masak ni se an ti thunga District Election Officer Kumar Abhishek chuan MPF local forum tin te chu vote hak nia an loin en kol ve nan cheng zanga theu pek an ni tur thu a soibok Serchhip bial Assembly by election neih tura returning officer Kumar Abhishek IAS chuan Vawiin chawhnu khan political party sang aiawhte kawmin inthlanna neih tur chungchang a sawipui Serchhip DC meeting hall a political party aiawhte a kawmna huna hian District Election Officer le by election neih tura returning officer Kumar Abhishek chuan inthlanna felfai tak buat sai ani theinan political party sang aiawhte thopuya somin Election Commission of India in kai hruaina dan siam sang te thataka zomtum theu turin a cha thil diklo mu le hriat an nei te harang theiang bera shil hre thin tura ngenin rang taka man lak zui theinan arang lama in shil hriat zel tha ti thu soya inthlan kai hnoya forms le lekhapoimo mamo an ne piang District Election Office anta na thlona lak thein awm reng ti shilin inthlan pui nei tura tan du sakna a hlan ani he huna hian political party ten campaign lai te vote thak ni te vote chiar ni te anti nge tur thilpui mo sang te chip chiar taka tarlan ni in MCCN expenditure monitoring a nodal officer Malsom Tluang le election officer Vanlalzawma ten heng political party te loti ve tur thilpui mo sang te hi ashil fia bokani Vawiin inkawmna hi General Observer Lokesh Kumar IAS pawhin telpuin in thlanvuak ve ta political party te mo phurna poi mo zual te a soya C vigil mangchangkai turin political party aiawhte chu a cha bok he huna hian political party sang aiawhte an tel thahle ani Serchhip bial by election neih tura MNF Candidate pu Vanlalzawma chuan Vawiin khan Serchhip Press Club tloin Serchhip MJA Member te nen inkawmna an nei Vawiin a Serchhip Press Club atlawna hian MNF Vice President ni bok pu Vanlalzawma chuan media te chu ramkal phung khalngil tura hanpoi mo thu soin media te thupuan chhuah dana zirin ramkal phung adikin adiklo thei ti asoya hei wang hian media te chu thudik puang chhuak zel turin a fuibok he huna hian ama troi om tu lel rin sang ral te MLA po in Serchhip bial chu Mizoram laili om hunral muang takani ti soin bial chunga po khopali chau an oma wangin che har salo tak ani arim thu asoya Serchhip Press Club building chu adu khoplo thu a soibok he huna hian MJA Serchhip District President pu kaplian pachuaw chuan Press Club a press conference nei tur ni lova MJA member te ne na inkom ho tura MNF Candidate aleng lut chu lom amati thu soin Serchhip Press Club an nei na ta na han malak to na te ha soibok he huna hian MJA member te chuan an malak na le ngai poimo te soin inkom na hun thatak an nei ani MNF Party chuan Vawiin khan Serchhip-a Veng palihuam chhunga mi te tan Serchhip Veng YMA hola political training nein he hun hi MNF Adviser Romawia Royte chuan manpuin Serchhip bial by election neih tura MNF in ne taka chakna an chan arin thu asoi
Serchhip MJA Veng Bazar Veng Chan Mari Veng le Field Veng MNF Party hruaitute tana Vawiin political training Serchhip MJA Veng wai mi hola neih hian MNF Adviser Romawia Royte chuan tun chuma inthlan neih tur chu kumsang hei som pariata MLA inthlan angkha ani lo ti soin khati lai kha chuan kaushan pol tin NGO le political party tin in khoi party nge sarkar don ti tu man an shelo ti asoya tuna chuan April ni som pasari a vote thak ni le thak nu thlengin zoram thanga chu Chief Minister alani zui zel don ti hriat sa vek ani thu soin chu wangin Serchhip mipui te hi kan fin to tura ka ngai ne takin he bial-a hian MNF Party in chakna kan chan hi karing em ani a chan chu kumsang ni som pariat angin CM tur nge tur lo khai khina vote thak angai to lo unit po nei lo unit angai lo movement hi khang tlingang ti tu te hun aliam to ati ani Romawia Royte chuan Mizoram District Headquarters som pakhat a mek ti soin heng jing som te chuan bial to MLA ruling party mi an nei ti po soin Serchhip chia hian opposition MLA nein tuna hian ruling party MLA neia masona chakta ka kalpui thei turin rem chan rang ka chak golden chance anei mek thu a soi bokani tun thani som pasari a Serchhip bial assembly by election nei tur chungchangah returning officer le district borsap Kumar Abhishek chuan inrinit lai khan Serchhip DC meeting hall a Serchhip-a thuthar thedar tu te kawmin he inthlanna nei turata na inbuat sai na kalpui mek te a shilfia Serchhip DC meeting hall a thuthar thedar tu te akomna huna hian borsap chuan he inthlanna chu tuma nomination paper thelu jinga inhnu do na hun hon chunga inhnuk dok anom lo thu soin he inthlanna hian candidate mi paruk an omdon thu a soya he inthlanna nei tura hian polling station zongzong a vote thak na khol electronic voting machine EVM le VVPAT te man ani don ti soin vote thak hun maninga zel ala oma vote nei te hne na hian voter information slip sem ani don ti soya heta hian vote nei te ni na kim chang le an vote nei na te tarlan ani don ti soin hei hi vote thak tur ten vote thak na huna ken tur ani thu le hei ba ka hian epic chu ken tur ani thu soya enge mohrem chan lo na wanga epic keng thei lo te tan an ma ni ti chian tur man thei chi som pakhat te ata lang bok tun chuma inthlanna nei tura hian polling station somni pakwa omdon thu po soin vote nei mi sing khat sang kwa zasari som pariat an omdon thu soya heng zinga sing khat sang kwa zanga somni te chu general voters ni in mi pa sang kwa za som kwa pakhat le mei chia sing khat zathum somni pakwa ni in service voters za som kwa pariat omin an zinga pahni chu mei chia an ni don thu asoya vote thak hun hi zingdar sari atanga tlaida ruk thleng ani don thu soin vote nei tamna ber polling station Serchhip te na vote nei zakwa somni pakhat omin vote nei tlem na ber nei lo polling station na vote nei jani somni pakhat an om thu soya vote thak hun top nuwa vote thak zo man lo na a omani chuam polling area om te tan vote thak thei tura ruwa man na siam ani thu soibok Kumar Abhishek chuan vote thak nia COVID-19 laka himna tura Election Commission of India le state sarkarwa manna te thataka kalpui ni tur thu po tar langin polling party te chu COVID-19 in vena man ro tul te pe kam ni tur thu te vote thak tu mi pui te ta na sanitizers chop ani tur thu te voters kum somria chung lam te tan te PWD te tan te COVID-19 patient le quarantine om mek te ta na postal ballot manga vote thak na ruwa man ani don thu soin PWD mi za som ni vel oma mi zaruk so mi somruk pasari ten postal ballot hidilin heng mi te hi en fiale me kan ni thu asoi he huna hian Serchhip District Superintendent of Police Stephen Lalrin oma po indan le thupe ken ko konga police malak dan tlang pui soin polling station tina police pani da an ni tur thu te special drive an nei mek thu te constituency chunga checkpost siam bel ani tur thu te le malak na poimo dang te atar langani Naktu ka chang hian Mizoram Interboxing Championship 2021 chu aizola khel ani dona Serchhip District atanga tel tur boxer somni pakhat le officials mi pathum te chuan Vawiin khan Serchhip chwa sanin aizolan pan Mizoram Interboxing Championship 2021 hi aizol ramhlun boxing hall a naktuk April ni rukhian khel chan tur ni in tun kar ni nga ni thleng o tura ruwa man ani a Serchhip District atanga tel tur te hian Vawiin khan Serchhip boxing hall ko ta changin aizol hi panin coach Freddy Lalchan chuan a hova aizol ramhlun boxing hall a din kul don ani Serchhip District IO boxer te kalna tur hian Assam Rifles te chuan air condition bar san pe a an chung an lom hle ti Serchhip District Boxing Association hruaitu te chuan lom thu an soini
Lunglei District chunga tual chung ro rel na le maso na langtlang takama la Tra Village Council te hne na Vawiin khan Lunglei DC kulathangan chuan thuziak le poisa fai hlan. District Local Administration Department Lunglei Buat Sain Vawiin khan Lunglei DC Conference Hall la Lunglei District chunga tual chung ro rel na le maso na langtlang Promotion of Transparency in Local Administration Phase 2 2021 athok Tra VC te hne na District Borsap hian thuziak le poisa fai hilanin bazar veng le zotlang VC te chuan loman pakhat na andonga veng hlun VC in loman panhina la in theriat le zo hnuai VC ten loman pathum na andong bokani voina loman hlan na huna hian Lunglei DC chuan langtlang le felfai taka na tho hian sarkar khalngil ti soin VC ten khotlang an enkawmna apo eruk na hati boba ka khotlang ne na tho ho na thazok an nei pha thei ti asoya hetiang malak na hi Mizoram hun sang sanga man ni ve thei se du thu po soin tual chung ro rel na langtlang taka kalpuya corruption ven le mi puin VC an rin na an nga zwal theinan mi pui sia ta VC malak na le sum din hun tar lan tura buat sai chu atangkai le don ti asoibok Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanlalzawma chuan inrini khan no Delhi huam chunga Jehangir Puri yamuna lui kama Pakistan Hindural tlan te camp atloa an hruaitute kawmin an din hun tlang pui te azot fia Jehangir Puri refugee camp a hian kumko vel kalta Pakistan atanga Hindural tlan chung ko za som sari vel an khosameka an Vawiin mi sang khajanga vel ni in India sarkar in heng refugee te omna tur hian ram ekar li vel pe in chung ko tin te tang tom hul na tur asak sakani Hindural tlan te hatlona hian Mizoram Rajya Sabha MP hi Special Police Force for Northeast Region Delhi Police ten an choi oma ral tlan te hian an din mun le har sat na to te lo shilin an hruaitu te ngen na angin heng Hindu refugee ten har sat na an lo soi te chu Union Home Minister ne na thlen sak tur thu ke Vanlalzawma hian a shilani nikum October ni khata changa kumin March ni somthum pakhat thleng khan Mizoram Police chuan rui hlo chengwai bel cha somhni pahni chuang hu manin Mizoram Police le Assam Rifles Joint Operation chuan chengwai bel charuk chuang hu an man bok Mizoram Police thuchwa siamin atalan dani nikum October ni khata changa kumin March ni somthum pakhat thleng khan Mizoram Police hian heroin kejin hi point pakhat pasari parukzat manin heng heroin an man hlut zong hi cheng noi somsari pariat sing thum sang thum zaruk hu ani a hemi chung hian methamphetamine kgs somsari pahni point bial pahni pasari zet man bokin hei hi cheng vai bel cha somni pakhat moi somruk sing riat sang khat hu ani a ganja kg somnga pasari point pathum pali pathum manin cheng noi ni sing riat sang ruk za sari som panga hu ani a alprazalam mum za som manin cheng sing khat za cheng sang khat za hu ani ba ka cannabis kung keji khat point paruk panga bial hu manin hei hi cheng sing hi sang hi hu ani bok heng an thil man sang sanga hian thu buai somli pali zia lu ni in mi somruk pahni man an oma mi man zinga atamber mi somthum pasari te chu heroin kai noi man ni in methamphetamine kai noya mi som pakhat le ganja kai noya mi pariat man an omboka midang paruk te hi thil dang kai noi man an ni thung hemi hun chung vek hian Mizoram Police hian Assam Rifles nen Joint Operation nein methamphetamine kg somni pathum point paruk zet an man boka hei hi cheng wai zaruk pali sing sari sang hu ni in hemi kai hnoya hian thu buai pakhat zia lu ni in mi pakhat man a om boka ni nimin pathian ni a Mizoram sample and fi atangin COVID-19 shikai mi pakhat mu chwa ni in Mizoram shikai mu chwa chu mi sangli zali somkwa pakhat an tling to Nimin khan Mizoram sample zali somni paruk en fian ni in shikai mu chwa hi rapid antigen test manga sample zali somni pahni en fi atanga shikai mu chwa ni a shikai mu chwa hi aizoram hun nortami ni in taksa a shikai lan chwa na ane wanga a sample en fi a shi kai ti mu chwa ni a shi kai na choizui ngalani ZMC Laboratory Nimin Khan sample en fi omlovin Chunat Laboratory sample pali en fi ani a shikai mu chwa an omlo thungani Vawiin Khan Mizoram COVID-19 shikai mi panga te chu en kol dam le an ni a heti hian Vawiin tlai dar nga thleng khan Mizoram shikai mu chwa to zong zong chu sangli zali somkwa pakhat an tling ta a shikai mu chwa atang hian mi sangli zali somli pali te chu en kol dam ni to in hei hi shikai mu chwa to atanga chutin za somkwa pariat point pakwa panga an ni a tuna hian shikai en kol lai somthum paruk la omin shikai zinga nuna chan mi som pakhat an om to bokani
ดาร์การสมนิปลิกัลตะชงคันอินเดียมาโควิด -19 ชิกายหน่วยขัดสางทุ่มจังอาสมงาปริยัติเจ็ดหมู่ชวาเบลเลนีอินเฮชีอเลนจังอาอินเดียมานิขัดชิกายหน่วยขัดสวงหมู่ชวอันอมจุมขัดนะอันนี้ Ministry of Health and Family Welfare ชินเชียนอาจังหาลันดานินดาร์การสมนิปลิกัลตะชงคันอินเดียมาแซมเปิลหน่วยเรียดสิงกว่าสางทุ่มจะสริสมลีปกว่าเอ็นฟิอันนี้อินเฮงจังเฮียนโควิด -19 ชิกายหน่วยขัดสางทุ่มจังอาสมงาปริยัติหมู่ชวอันนี้เฮงมีเตนเนนเฮียนตูนเข่งอินเดียรามาชิกายหมู่ชวจูหน่วยจ่าสมนิปังอาสิงเรียดสางกว่าสมรุปปัสสรีอันลิงตัวนี้ดาร์การสมนิปลิกัลตะชงคันอินเดียรามามีสิงอาสังนิจเรียดสมลีปัสสรีเตจูเอ็นกอลดัมเลนีอินเฮงเตนเนนเฮียนตูนเข่งอินชิกายหน่วยจ่าสมปรุกสิงเรียดสังนิจ่าสมทุ่มปรุกเอ็นกอลดัมอันนี้ตัวเฮฮีชิกายหมู่ตัวจังชูดินจ่าสมกว่าปฐุมปอยน์ประคัดปลีนีอินตูน่าเฮียนชิกายเอ็นกอลไลหน่วยสริสิงลีสังขัดจริยสมทุมอันละอมเมกาชิกายหมู่ตัวจิงานุนจานหน่วยขัดเสียงรุกสางงาจาประคัดอันอมโตบกันนี้เหตุไลเฮียนดาร์การสมนิปลิกัลตะชงอินเดียรัมปุมามีหน่วยสมปรุกเสียงทุมสังเรียดจลีสมรุกปลีเตจูโควิด -19 วัคซีนเปกเลอันนี้อินเดียรัมโควิด -19 วัคซีนเปกตัวจงจัดจูหน่วยจะสริสมกว่าประคัดสางงาจาสมรุกปฐุมอันพลิงโตบกันนี้ข้าที่จงค่ะเสียชีวิตวางขวากันติดสวัสดิ์จูอันนี้